the sports the koi the yaw is here. Physical crafting do khakta na tabe the mental crafting ama yaw bone be sports. Aigi mind se kamaina sana ga dage. Control of minds in it, but the end of the day the sports psychology ga ino ko se hapsa le se tai na te ba fa na physically fit or sunangi psychological games ya dage boxing da har ga thaina ge koi Muhammad Ali na ga tar mi ziming on the siktana sawal na na hona bai mai heavy dam le my provocation da se psychological games ya akoi ge well known Hong Kong ge martial artist and Bruce Lee guy ma ge interview da ga yaw re myam sum yeng bi at the end of the day is mind game nin and the mind game to was a physical crafting du na tana so akoi ge mind control and mind se control to was gi ma ge disciplining gi pot amale number 1 akoi na sigi discipline self discipline siga sago na ba mana mi amaga aiga mari leina ba matam da rule bound chatpa how do I look at my fellow being haiba ma aina aigi wang malala kanda atopa mi da ina karama mi yeng yeng ga ge haiba gi achoba training ground no mane sports isagi emotion sawa phada ba da gi kitang pingat palaman khumning ba kono mayam se kasigi control to wasigi tambada na tana modernity ge yum fam wariba mi amada aina kari bevhar chat ka dage mi amaga ga kari relate lai ga dage haiba se sports to yaw bone magi second ingredient ever disciplining aduna say for instance lamjen chelamba marathon race chen bada mai mamang thana chatkiba mi se turaga leiramaga hogat pangam da na meter mari nga khakta chat pa se second ta ba mi sina chela ka da mai mamang than chen da bida turam mi ba mi se sogat laga chat laga satpagi pot ama leibane adagi football sanare tackle to the two give a player se chingkhat laga tawramba adagi even modern ge ojake MMA fighter ga yeng biyo khal thina ga phugi badana soidana ni khangde tuk thina counter the balong tha bada amadu da life threatening oibagi type na ta dana leira kan the opponent se kunthara ga makhut ka pairaga kappaga marai bakta ga tawa mi leibane so essentially sports teach you how to look at other being Laiminari ba atopa aigi wang malala kanda mi gi feeling khangma ngamba mi on the respect kamai to godage haibagi pot amad sports yamna chawno yawne any well known sports person discipline se mase aina so aigi osata sing the haiba example give the temperament haiba aptitude haibang ge attitude haibang ani swing aigi body gi ability aisna aigi ngamba aigi aptitude to never attitude is na aina yeng ba miyeng do neba sina physical and mind aina he example people with due respect ma usita ba yiwadina chade ko Sachin Tendulkar ka Kambli ga ani se aham ba da bang law thole ba ni me they burst into the world fame both of them together Kambli so aham the blessing ne ma se 3 ma gi first stage match ahum se double century pura chatle ma last sustain to was Sachin Tendulkar ta however talent animak samana gumane ability kadai da khena ino kana me amna ina bada masagi ability talent lerga magi attitude Sachin Tendulkar ga khena yen magi fame kari kara dugi magi disciplining orientation da Sachin Tendulkar sidi magi manung mind and my discipline se am thina leiben pan se karai da ta ke da internationally proud of master where ma se Ranji Trophy ki khanbada Mumbai ki selection da ma yaula kaneba masana khandau le rabanu paso magi Ranji Trophy ki Bombay ki khan kan da ma se trial yaw bla adagi magi pet upanatra ga magi kit back pu se mi amata na sungu purakte ba mai gari da ma sam puzara kani pansan ma mata ma ton pansan jane ba adu power banu pa do attitude goes mi amana laira kan da koi gi aina tamak pa lari amda su thenga gi bada Pavenu class ka we na ina kumala kana magi class character yawlok ta base wangang sangang lu da bi ama ta uzaduna sports ta na saigi aina haizari ba isagi disciplining da natana mi ma da kamaina behave ta wadage kamaina loina gadage have se koi gi sports ina yamna pi bane aina icham tam no da chumna gi mapan gi martial arts sana ding marak tu dai na sa haiza bai na thang ma che ma tamam me ai kan da ne se koi na practice to lo ga even though we from bali koi na khong thang me se nungai te na amu isinga khik tok pa Ozada kurumba sigi culture se ngasi Manipuri society the sports power hairakanda thaksi khasi yaw da ba discipline yaw da ba kitang tawraga hatu ura phugai ura phudat lura kokhat lu gari degi kenom thengai na su phai chongdraga nangai kanano khangbra sigi laina se Manipur yamna kanna na ba laina ma khalam news
नौना पाइखलक मॉडर्न चंगरंग नान खतनी सिंह थोंगमीब कुइमु ngakne na mana modern की monetization लाखदे पिसा पाइखन नौसे मागी ngasa hongna loncha laikai gi kari ge se kaira akanda brute force kawe brute force si control to wasni Sigmund Freud and our psychologist am kai harang da putna puda vida sauraga physically pudok ta vida akam pe tona chairak pase swear word ngang manupa to he was the father of civilization I remember brute force ki wang malala kanda lak ho gives mioi bagi civilization gi han mama pa ne hai ne badu mi do akoi da no hujik se ngasai gi civilization lak nga gi thugai ura hatu ura nama yo thugai ura kokhal ura but na mama ida ne salaga nakong ya da numai caption bi sigi culture am da sat khre ba da gi wangang sangang si elected legislature am da kari ngangani official am da kamaine conduct tawani school gi oza da kari ngangani lekai gi halam da kai ngangani haibagi manipur gi khunai se da phajana kai ba hore ba koi ana koi no jik handori bunga si wahang thosre yenga ga di manipur ne sports ta linga ga kari gi no ai khoi na sigi discipline kai tha rei ba khunai da machoi tari ba sports ki movement am kan ma society do di solidarity levam thokpani hauna loncha khangmam thokpani adubo sports ta sok phau raba manipur sina sports na piri ba magi effect se khunai da mami ta da gum tawrei maram se kari gi no haiba se ngasigi olympic movement da changri be sina usina munang ta khanta bi ba ma change ba mas ona taina ba da sports lingi hari ba sina kai yonda discipline se percolate tawrakte ba ai ngasa haiba sports se ai gi sagi mind and physical crafting tawraga self disciplining da natana mi amaga kari mari le nagadi na tambiri ba adung lamba sports se masi asuk kalle hari ba manipur sina sports ling na kari gi hauna lonchat khangak tre no kaido gi society sida machoi tara even no haiba se koi manipur gi sports ke field le bi masung university gum da le bi researching na mase bhap ta ba ma changi thijan ma changi na lojai natraga di koi hauna bi ngahang ki harau ba medal fang aba kanda da hero on ba incidentally is standing committee on youth affairs and sports yawi central government ge ara aina hal akoi last tour se Bombay da ai hafta phadi chalui do one of the question akoi ni si hang is sports ki ithosi percolate torok se kari gi no isa society khara da di tawe bams adu aina ngai di manipur gumba asuk sports kala bai koina masi percolate to bangam dri base kari gi no ba sima koi munna khangma ma thue na khanje atopa wafam amana aina college tami ngai da thengna jarak pa 1966 ki world cup football da britain ga germany ga sanaba kanda adu gi experience da yumfam moiraga bobby moi gi captain ni rak pa esen ai tamak pa je bi madudagi aina khango ba adu gam kona parak pa ju thengna ba sports kari gi manipur sani no duga masigi what is the driving force of manipur sports hai koi gi hana le jaram ba lan thengna ba gi dugi environment da torpo gi physical gi magi necessity mayam do maduna culture da kai da encode to bodana ta da modern sports ka lakpa gi maram amati aina sun khanja ba da nasagi bobby moon evil essay do yaw se mana kai haige da Latin American footballers play the game as an act of liberation hai moibu usit thawai da ba natraga lai da ba Europe ka chengna ba da sen thungi lambi da sotha hora ba amasung mina handana yengak pa mayam do madugi mayokta celebrity moment ama phangna ba so they play beating the European teams it is driving them is to defeat my sense of humiliation sense of lack of recognition sigi phangbra ina madugi holen hai Sao Paulo da leiba yamna nangba Islam area am da anga mana football sanakra and Europe ta sakhi kanda he became a millionaire he gets a respect adagi madugi thruda muk le hori ba lai ra patla ba magi lam duna Europe ina koi admire to muk na admire to bami do ai koi gi mi ne har ga koi da psychological boost sama phangba so ina stung kanjab da manipur na sports modern da le ngai sa ai koi gi traditional culture da le ramba physical craft na tabida India hai ba lai pak da Europe da ge maru ina modern se sangak pa da ai koi se mi na usitte ai koi se thawai bi de ai ba se yawe khoda moina leidraba manipur ge de melody king of manipur go no mai them pahari ni ramba magi larik kaungi aigi diary dagi idur mana wahem iba manipur gi mapan da leidaba kanda da ima manipur gi aseng ma sakhang ba horaki ai khoi bu makoi na usit thawai da ba amasung manipur kadai da lei hai bo khang da ba punamak to manipur gi mapan tho kanda khang ba horaki na mana mai diary du iba this sense of humiliation sa manipur masa mapan da like tamba sing constantly encounter tong ne the invisibility larik tamure no history yawra mo say black sing na thing na experience ne
the invisibility, humiliation, no the handa na yang baduna Manipur gi tawrei se just as akoi the hori ba irang mayam tawrei ba mayam se da we are desperately looking for recognition. Political science hata tamana de si khangam ngani Charles Taylor ya faw SCM leibani on the politics of recognition na ibu chumna recognize taw birakta ba se tawning han ba se chumna recognize taw haning ba se mioi bagi pokpa de yaura ba nit amane na aduna akoi gi sense of liberation of recognition and respect tanaba gi sanaba one ngasai Latin America ge dumaina second na is economic ngasi gi wretched condition lady by koi gi si da gi wang lan na ba gi means sports na oi by koi de haba ama phangong na ba gi akoi gi uji sports training committee da aina nahan se hang ne Maharashtra gi ga moi gi sai gi director du da the employment sector da India gi record se aina thengna ba da in one studies global the sports sector na employment the piriba workforce the piriba contribution se 2% to 5% globally sigi range la na high sa da ani da gina manga bawgi employment sector the sports sector ki contribution lay but in India it is 0.5% ni high aduna moina presenter ko ni Maharashtra government na 191 employment piece mai to ko panai lai na sigi se noi ge blueprint na mas mai lai bam to e sports ki employment se career se kamaina same ga da ge high bagi no policy document within 7 days. I'm on the Piro high. They are supposed to give me within 7 days. Standing committee. Aduna, I call this sanari ba players in China madu the moi the hiram maneba. You remember that Olympic moment singular mag is specific cultural trait kalwina about long distance running the Africans do well. But overall space Olympic movement that top sporting country mein amsa larik lai suda so takatana wang ba country ngakani economy da so biggest economy ngakane ba. Soccer percent to Momsung like the America MIT Piru Jabjan Nekoina, Stanford University, Princeton University, Harvard University, Larik like the Taktai Wangani global wealthy young Padasu top 3-4 year economy in Yauris. I don't know most of the advanced countries in the sports soccer like Pasa economy Amasung Kanoga Soccer Pakusam the Vangatani lied about money sports soccer Payaroi. But Manipur na lengi sidi madut ke tauraga railway da thabak phangani Indian airline da phangani Indian army da phangani CRP ta sangani na thabak phangna bagi khulai oi da sangane badu naina toi le haisa base Manipur da sports ki ne thagalak pa culture ki ne na thagala ka andai na loisan jarak ta haisa dingi se sigi celebrities ki wang malala ga manung yoi ba nung yoi ba mi eng amada aikoi gi Manipur da sports kali ba maram kari gi no haiba se hangba ma changi madu changma matam da ne nga sai haisa reise sports chaukat ke hai ta di senmit lon chaukat ta basunga yaroi aikoi da madugi facility leitraga da di nga sai gi Sao Paulo gum da tawli do maina backward am da gi sports sanaraga miram da salaga sananu ba paisa ta na ba sin bagi wani adegi nga sai gi min usitte hai biduna aikoi gi kunjarani leiri aikoi gi no sai ta leiri aikoi gi adu leiri na ko nga ha ki chauko ko poko do base mi bagi nature ni aina Delhi da noma playing ba sa pa ozara tan thiam gi magi ritu samaran je yeng chatpada I could the support the Yawaba Migi recognition Zaduna. Was that a time you play saying second the Mandi House? I said, I could say Kudamoina, I can the Gandhi Memorial is the Taudore, Mandi House Magi, Kamani or the Terim Tower. Gari Kusinja Kamaita Ronga, the Samuma Kong, the Gina, Kanglama Mambo, the governor Mamang, the Kanglama Mambo, Kuyatung Dina, Kanglama Mambo, in a land, Gandhi Memorial holder, my Damato Dorina. I example you want to go. Kamani holds them, was that a time you play say Magi Premier Swotona. Cricket in a mother in a Masakanga Bollywood ki actor de Kaidagi ticket pang de Magi pass by hold the either to can the consultant or a NSDG. Mogi National School of Drama consultant or a the pass pang never. Adu Sankanda. Manung the Changakanda in a Ozaratan Tolaga Manus my whole higher, but everybody got up and Kubakura as a Maitay Masa Bimolje Tarama Rimas of Torkono Power Stays. I know the whole Manung Yamama to the Leping as a Maitay Masa. Masimigi recognitions in every see Masmaina. I quite get sports style is here. She get nits in a tan whenever. I know Luxing never Wafam day. Is sports key inherent Oiba. I quite that. Isagi Oibam day. Send me long contribution, people number the Natana. Society that consolidate over the discipline. How not launch it. Kunayamo Ibagi how not launch it. I'm some collective solidarity. People number do the day. I quite get sports in a Pazana people am there. Kudam Dunia Duna. I could assume that you lozized or sports pay Manipur culture pay Hibagi Mota. Islam masa khangjan anaba Manipur gi sports movements hai karambada karmaine emphasis aroga aikoi gi sports movements in a pibam thokpa discipline and solidarity se kamai pigani aduga ngasai gi sports sectors in aikoi gi economy da karamba makhan gi ngasai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯨꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯄꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯂꯣꯖꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯨꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯗꯤꯞ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯝꯗꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯇꯥꯎꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯟꯖꯟꯖꯔꯒꯦ